Ute Habyarimana igitego igitego hano Kakule Mugeni Fabrice Kakule atsinze igitego cye cya gatanu. Uburyo batewe uriya mupira Kakule yamaze kureba trajectoire umupira wajyagamo n'uburyo yagiye mu gihe abakinga batari bahagaze neza ngo barebe ese ahagaze gute. Ureba Sentongo Saifi ureba uburyo bari bahagaze hariya yasimbutse arabasumba. Shabiki mkuu wa Kiyovu Sports Club akifurahi tofauti na majonzi aliyokuwa nayo wakati wakishusha Kiyovu. Turebe yindi korone ya gatatu tanze pasi noneho shot rikomeye igitego Mbogo Ali ni Mustafa ngiki gitego cya Kiyovu cya kabiri. Iki ni igitego kidatunguranye kuri Mustafa, n'umusore ugira amashoti ari cadre agana kwiza. Muri mpamvu twavugaga ngo bari bakeneye igitego cya kabiri kugira ngo bagire assurance, kandi ni igitego mu by'ukuri bakagombye kuba barabonye kuva kare, kuko ne equipe yagiye ibona ama occasion menshi ugereranyije n'ikipe ya Bugesera. Twavuga ko totalement iri absent kugeza ubu ngubu kuva umukino utangira. Na mpendo mtazamaji, unapoiona hiyo pasi mrua kutoka kwa Inosa Habyarimana, pasi imemfikia mchezaji Mustafa Francis ambaye alikuwa amesimama mwenyewe kabisa, hakuna jingine la kufanya isipokuwa kuumimina mpaka langoni, shuti ambayo haikuzuiwa na mchezaji. Kuri decoder Azam TV wasanga amasheni arenga 140. Igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.